Okay, thank you untuk quick break. Okay, kita continue untuk kita punya second module. Second module kita hari ni adalah problem identification and data getting. Okay, so tadi kita belajar pasal what is critical thinking and problem solving. But now we're going to understand and learn what is problem identification and data getting. Okay, so we're going to learn two subtopics. Number one, identify types for data getting, and then number two, useful methodologies for outlining problem issue. Okay, right, types of data. So we have two types of data. Okay, number one is qualitative and number two is quantitative. Okay, next, types of data. Okay, maybe someone can help to read. Okay, types of data. Qualitative refers to information that is descriptive, not numerical, and focuses on qualities, opinions, experiences, or reasons. Okay, thank you, Cik Syahrizal. Okay, qualitative refers to information that is descriptive, non-numerical. Non-numerical means numbers, and focuses on qualities, opinions, experiences, or reasons. Okay. Next, types of data. Quantitative. Maybe someone can help to read. Okay, quantitative refers to information that is numerical, measurable, and can be analyzed using statistics. Okay, thank you, Encik Syawal. Numerical, measurable, and can be analyzed using statistics. Okay. Examples of qualitative. Maybe Cik Nazri can help to read. Okay, example of qualitative, satu interview, focus group discussion, and observation. Okay, ini kualitatif Ada berapa soalan nak rasa? Okay, interview. Macam kita interview lah. Okay, interview orang, interview kerja dan sebagainya. Focus group discussion ni adalah group discussion dalam small punya group. So, they discuss. And then observation. Okay. Extensive observation. Observation ni macam contoh kita nak identify something, issue. For example, macam kereta. Macam kereta dia punya movement kalau laju contoh 80 km per hour, dia punya impact damage tu kalau dia terlanggar dinding berapa teruk. Dan kalau kita slower maybe 50 km ataupun 40 km, dia punya damage maybe lesser. Itu observation. Itu yang normally people use research untuk car damage punya ni lah, punya impact. Okay, on quality of the car. Okay, itu adalah observation. So using observation as qualitative data for their own research. Okay, right? So okay kita boleh move Okay, so now example of quantitative. Okay, ni biar saya baca. So quantitative kat sini ada 4: survey, questionnaires, extend data, test and assessment. So survey lah. Macam orang buat survey. Questionnaire adalah tools untuk survey. Survey tu adalah application. Questionnaire tu adalah tool, benda yang kita pakai lah. Questionnaire ni. Extend data ni adalah data macam kita dapat daripada contoh data kehadiran, attendance report contoh, ataupun database macam finance punya database. Itu adalah extend data sebagai contoh. And then test and assessment, di mana kita ambil test dan assessment lah. Okay, clear Ada soalan tak ada Okay, what is methodology? Okay, the way or steps you use to do something or solve a problem. Ini adalah maksud yang kita senang faham atau mudah faham. Kita maksud metodologi. Okay, langkah ataupun cara untuk buat sesuatu ataupun solve problem, selesaikan masalah. Okay, alright. Ini adalah list metodologi. Actually dia ada banyak, tapi kat sini kita senaraikan 5 saja. Okay, root cause analysis, find why. Siapa pernah dengar pasal find why?
Nah, Cik Nazim nak Cik Syabal pernah tak? Tak tahu. Cik Syazan? Why? Alright, nanti kita akan go deeper in the next slide. Tapi as for now, this is root cause analysis lah. 5Y, okay? PDCA, okay? DMAC, fishbone diagram and value stream mapping ataupun VSM for the short term. Okay, kita akan go deeper lepas ni. Right. So, kita go untuk first root cause analysis 5Y. Dia invented by Sakichi Toyoda. Okay, Sakichi Toyoda ni dia adalah orang kata one of the theories ataupun idealist yang buat root cause analysis 5Y. Okay, di mana dia buat benda ni untuk a structured systematic process for identifying the underlying fundamental reasons why a problem, incident or failure occur. Okay, dia nak faham, so dia invented 5Y ni ataupun root cause analysis. Okay, kita tengok example. Bila to understand what happened, how it happened and why it happened. Dia nak tahu kenapa dia jadi, macam mana dia jadi dan bila dia jadi. Okay, right. Okay, ini adalah example yang first. Alright, maybe Cik Izan boleh tolong baca? Nampak? Okay. Okay, example 1, running late for work. Okay. Okay, so the problem, I arrived 30 minutes late to my shift today. So the cause was why were you late? I missed my usual 8 AM bus. Okay. And why did you miss the bus? I spent too much time looking for my car keys. Okay. Why were you looking for your keys? They weren't in their usual spot on the counter. Okay. Why were they in their usual spot? I left them in my coat pocket after coming home late last night. Why did you leave them in your pocket? I was tired and didn't have a dedicated routine for emptying my pockets upon arrival. Okay. So the root cause is lack of an arrival routine for personal items. Okay. And the solution is to install a key hook by the front door and make it a room to hang keys there immediately upon entering. Okay, terima kasih Cik Izan. Okay, so apa yang kita boleh dapat faham daripada proses 5Y, menggunakan 5Y ni? Dia punya isu adalah dia lambat pergi kerja, running late for work. Okay, problem dia adalah I arrived 20 minutes late to my shift today. So hari tu je dia lambat 20 minit untuk masuk kerja dalam shift lah. So bila dia gunakan 5Y, first Y dia tanya kenapa dia lambat. Dia kata dia miss my usual 8 AM bus. Dia terlepas jam 8 pagi, okay? And then dia gunakan second Y. Kenapa? Kenapa miss the bus? Sebab I spend too much time looking for my car keys. Dia spend masa yang agak lama untuk cari kunci kereta dia. Dia tak berakhir kat situ lah. Dia akan teruskan dengan third Y. Y yang ketiga. Kenapa yang ketiga adalah kenapa dia cari kunci? Okay, they weren't in their usual spot on the counter. Kunci dia hari tu pula tak dekat tempat yang biasa. Okay, dia tanya lagi Y yang keempat. Okay, kenapa dia tak ada kat tempat yang biasa? I left them in my coat pocket after coming home late last night. Dia tertinggal, terletak dalam coat pocket dia. Okay, and then dia gunakan Y yang kelima. Why did you leave them in your pocket? Kenapa tinggal dalam pocket coat? Okay, sebab dia kata dia penat. I was tired and didn't have a dedicated routine for emptying my pockets upon arrival. Dia tak gunakan tu sebagai rutin. Jadi dia tertinggal lah bas pukul 8 dan menyebabkan dia masuk kerja lambat 20 minit. So dia punya root cause ataupun punca asal adalah lack of an arrival routine for personal items. Tetapi kalau dia dapat letakkan kunci di tempat asal yang mana dia jadikan sebagai rutin, bermakna isu ni takkan berlaku. So the best solution, dia kena letak a key hook by the front door. Dia kena letak tempat kunci dekat pintu depan dan make it a rule, dan jadikan sebagai satu tabiat ataupun rutin letak kunci kat situ. So dia takkan
kehilangan kunci lah. Okey, semua dapat Macam lagu bangau kan. Oh, bangau dia banyak Y tu. Dia sebab 5 je. So every 5Y tu dia ada punca dia. Yes. Dia ada cost dia. Setiap Sampai- Y yang setiap Yes. 5Y. Ya, sebab kadang-kadang kita takkan dapat root cause tu dengan second Y. Maybe third Y, maybe on the fourth Y. Tetapi dia punya syarat adalah kalau on the third Y kita dah dapat root cause, kita boleh stop. Itu dia punya key takeaways lah untuk root cause analysis of 5Y. Okay, kita go untuk Nak tanya sikit. ya, Kalau ya. dia nampak macam first Y, second Y tu berkait dengan the first Y lah. Betul. The third Y relate to the second. Yup. So just wonder kalau macam tengok macam corporate dia kalau nak pakai 5Y kan, Betul. macam dah ada standard form. Betul. Macam mana dia ada question kalau soalan pertama pun kita belum tahu lagi. Okey. Untuk jawab Cik Nazim punya soalan, kita ada sampel yang kedua. Okey kita tengok Okey, ini yang kedua. Ini lebih simple tetapi dia lagi senang nak faham. Alright. So saya bacakan apa No tea in the morning. Tak ada air teh waktu pagi. Kenapa? Kettle won't turn on. Ceret tak boleh on. Why? There is no power to the outlet. Tak ada power dekat outlet. Third why the circuit breaker trip. Ada trip elektrik. Why? Too many appliances. Toaster, microwave, kettle were running at once. Maksudnya 1, 2, 3, 4. Nampak tak dia stop dekat fault Y only? Sebab dia dah jumpa dah root cause, punca kepada yang pertama yang menyebabkan tak ada teh waktu pagi. Okey, di mana banyak appliances, toaster, microwave, kettle, dia semua jalan serentak. So root cause dia adalah overloaded circuit, electric trip lah. Sebab banyak sangat device run satu masa. Okey, dan to do poor morning appliance management. Maksudnya penggunaan barang elektrik yang tak berapa bagus lah penggunaan. Okay. So solution, create one rule to only run 2 high heat appliances at one time. Ini adalah dia punya solution, di mana sebagai satu practice. So coming back to Cik Nazim punya question, mostly organisation memang pakai majority lah akan pakai 5Y as the methodologies to identify the root cause of issues lah. So dia tanya why je kan. Yes, they can why and why and why. It can come to management to ask the employee, ataupun the employee can ask by themselves untuk understand what actually the root cause of the issue. Issue could be anything lah. Issue could be from people, from technology, from process, from behaviour. Dia boleh jadi apa-apa saja. So 5Y ni memang sesuai untuk digunakan untuk apa saja masalah yang berkaitan. Okay, terima kasih. Kita go to second methodology, PDCA. Okay, boleh siapa tolong baca? PDCA. The PDD cycle, Plan, Do, Check, Act is a 4-step iterative model used for continuous improvement in business, project management, and community organizing. It is also known as the Deming cycle or Shewhart cycle. Okay, terima kasih Cik Saizat. So PDCA ni adalah singkatan ataupun short form for Plan, Do, Check, Act. Okay, dia adalah invented by Walter Shewhart, the creator pada 1920s. Tapi dia dipopularkan, popularized by W. Edwards Deming. Okay, sebab tu kalau tengok dia ada Deming cycle and Shewhart cycle. Untuk orang kata apa, menghargai jasa teoris ni lah dengan ideologis ni. Okay, kita go to dia punya example. Okay, example number 1. Okay, sahabat saya boleh baca. Example 1. A small cafe that is receiving complaints about slow coffee service. Ni common lah. Servis makanan ataupun ni slow. So dia punya plan, problem, coffee takes 10 minutes to serve. Itu dia punya problem. Goal, reduce wait time under 4 minutes. So from 10 to 4 minutes. So
Solution: rearrange the milk and sugar station so the barista doesn't have to walk as far. Itu dia punya plan. Okay, daripada 10 to 4 minutes dengan susun balik sugar dengan susu dekat tempat yang lebih dekat. Alright, itu dia punya plan. Dia punya do adalah implement new counter layout for 1 week ada trial. Dia ubah dan cuba dalam masa seminggu. Itu dia punya do. P, D so sekarang C, check. So sekarang dia akan measure, dia akan check, measure the time for 50 orders. Dia akan cuba lihat keberhasilan dia untuk order 50 order. So sebagai result, average time drop to 5 minutes. Better but not at the 4 minutes goal yet. Tetapi kat sini dah nampak ada perubahan lah, ada improvement. Dia expect 4 tapi dia dapat 5. Still bagus lah sebab sebelum ni 10. Okay, so dia punya act adalah, since the layout helped but wasn't enough, the manager decides to act by adding an extra milk fodder to speed things up further. This leads back to a new plan. So dia kami balik kat sini. Sebab tu dia kata tadi apa? Continuous improvement. Dia akan buat better dan better dan dia akan repeat the same cycle until dia dapat goal dia balik. Okay. 4 minutes lah. Ada beberapa soalan tak? Sebab kita ada next example juga. Okay, alright. Okay. Okay, ini adalah second example. Hospitals frequently apply the cycle to patient flow to ensure urgent cases are seen faster. Right. Okay. Plan A, hospital finds that triage takes too long during peak hours. They aim to reduce patient assessment time to under 15 minutes. So, hospital frequently apply the cycle to patient flow. So, dia nak urgent cases handle faster. Okay. So, dia plan adalah untuk dapatkan assessment ataupun triage ni. Kat hospital kan ada selalu kat belah emergency. So, triage under 15 minutes during peak hours, waktu critical, waktu ramai orang lah. Okay. So apa yang diorang buat adalah they test a staggered shift start time for nurses, ensuring 2 triage nurses are always present during the known 8 AM search for 1 week. So dia letak 2 nurse ataupun lebih untuk ensure minimum 2 triage nurse adalah sentiasa ada dalam waktu 8 AM ke 8 pagi. Okay, for 1 week dia akan check dulu. So dia akan check, data shows wait times drop by 20%. No nurses report slightly proficient in hours. Okay, so daripada data yang dia dapat lepas dia implement dekat do ni, okay, waiting time drop 22%, mean ada improvement. Ada improvement selepas dia do dekat sini. Okay, and then dia punya act adalah setelah daripada check ni, hospital adopts this staggered schedule permanently but initiates a new PDA cycle specifically to fix the handover communication issue. So isu kat sini adalah dari segi handover, sebab sometimes ada confusion sebab ini adalah manual intervention daripada nurses, tapi still diorang nampak ada improvement dan hospital bersetuju untuk buat schedule permanently, buat permanent punya schedule, tapi dia akan initiate PDCA cycle untuk fix the handover. Okay, so dia ada improvement. So dia akan coming back to PDCA sampai dia dapat result yang dia nak. Okay, clear pasal PDCA second example? Okay, so tadi kita dah belajar apa tadi? 5 Whys. Okay, sekarang PDCA right. Okay, yang ni sebab tu saya letak kompleks dia ni kompleks sikit, tapi good to know. DMAC ni adalah define, measure, analyze, improve and control. Okay, dia adalah create by Bill Smith, engineer dekat Motorola, and credited as the father of Six Sigma. Ini adalah ayah kepada Six Sigma.
Okay, and they created of the DMAT framework in the mid 1980s. Okay, so siapa yang Six Sigma certified, diorang akan tahulah siapa Will Smith. Okay, right. So DMAT ni adalah maksudnya ni define, measure, analyze, improve and control. Okay, dia data driven improvement. Cycle used for optimizing, stabilizing and streamlining business processes. It is the core framework of the Six Sigma methodology. Ini adalah core. Okay, kita nak faham lebih, kita akan go to dia punya example. So maknanya kalau Six Sigma ni mesti DMAT lah. Sorry, Kalau cerita Six Sigma, dia mesti pakai DMAT lah. dia ada banyak. Tapi DMAT ni adalah untuk current proses yang dah siap. Dan satu lagi, dia DMAT, bukan DMAT, dia DMAIEV. Itu untuk kita create new processes yang from scratch, yang belum ada. Tapi DMAT ni specifically untuk yang current proses yang running. Okay, saya menjawab soalan nanti saja. Alright. So untuk lebih faham, kita go untuk first example. Maybe someone boleh baca? Belum baca? Aku baca. Boleh sila. Okay, DMAT example 1, reducing support response time. Okay. Define. Customers are complaining that it takes 5 days to get an answer. The goal is to reduce the average resolution time to under 24 hours within 4 months. The team creates a project charter to define the scope. Measure. The team pulls data from the last 6 months. They find the baseline is actually 5.2 days. They use a process map to track a ticket from open to close, discovering that tickets sit idle for 48 hours before being assigned. Analyze. Using a fishbone diagram, they find the root cause. Tickets are manually sorted by one manager who is overwhelmed. There is no automated routing based on the type of problem. Improve. The team implements an AI-based auto-tagging system to route tickets immediately to the right specialist. They test these on the billing category first. After 2 weeks, billing tickets are resolved in 18 hours. Then they roll it out to all categories. Control. To ensure the speed stays consistent, they set up a dashboard that alerts the manager if any ticket remains unassigned for more than 4 hours. They update the standard operating procedure (SOP) for all new support tags. Okay, terima kasih Cik Nazri. So, example first issue reducing support response time. Ini happen lah, especially 90 for us. Support Most known issues adalah response time. Okay, so using DMAT punya methodology, as structured punya methodology, so number one they will define. Okay, what's the issue? Okay, in this case, customer are complaining that it takes 5 days to get an answer. Okay, so the goal dekat dalam define ni adalah to reduce the average resolution under 24 hours within 4 months. So this is the goal, 24 hours within 4 months. So the team creates a project charter to define the scope. Okay, so define. Measure. The team pulls data from the last 6 months. So dia tarik data 6 bulan. So dia punya baseline adalah 5.2 days. Actually more than 5 days lah, 5.2. Okay, so they use a process map to track ticket from open to close. So this is another process, okay, ataupun another application or tools. They track open to close, discovering that ticket sit idle for 48 hours before being assigned. Meaning 48 hours after ticket being assigned, nothing happened to the ticket. Okay, so they analyze. Okay, using fishbone diagram. Okay, this is something that we're going to learn later. Fishbone diagram. Using this fishbone diagram, then they find the root cause. Okay, so other than fishbone diagram, earlier we discovered something else, right? Apa dia? 5Y. Kita boleh dapat root cause juga using 5Y. Tapi in this case, they using fishbone diagram. Okay, to find the root cause. So tickets are manually sorted by one manager who is overwhelmed, meaning too much things to do for the manager. And there is no automated routing based
on the type of problem. Improve. So the team decided implements AI. Again, we in the AI era right now. The team implements AI-based auto tagging system. Okay, to route tickets immediately to the right specialist. To the right specialist. Okay, they test on the billing category first, and then after 2 weeks, billing tickets resolve 18 hours. So improve ke tak? Improve lah daripada 24 jam Sorry, dia punya goal ada 24 jam dan reduce to 18 hours. So they reduce from 5.2 days lah. Yes. So daripada hari jadi ke jam. So memang big improvement lah. So lepas dia dah improve, dia akan control. This is the last thing to do lah, then this is very important. To ensure the speed stays consistent. Sebab dia dah nampak dah hasil. So dia set up dashboard that alerts the manager if any ticket remains unassigned for more than 4 hours. Right? They update the standard operating procedure ataupun SOP for all new support hires. So they standardize process. First, dia nak make sure the speed 18 hours are there, dan dia buat dashboard as acknowledgement to the managers untuk tiket yang remain unassigned, yang tak ada orang assign for more than 4 hours. And then last but not least, dia update SOP. Ini penting. So that new hires akan roll out new punya routine ataupun punya SOP. So isu ni takkan berulang lagi lah. Itu dia punya goal. Okay? Ada persoalan? So, okay, DMAC ni kita boleh kata dia macam MTTR punya matrix lah, measure time to resolve. Yes. Tetapi itu adalah Itu lah. Lebih kepada ITSM punya environment lah. ya, itu lebih kepada sistem environment. DMAC ni dia boleh digunakan bukan dalam IT saja, dalam manufacturing pun boleh, dalam healthcare pun boleh. Sebab benda ni untuk response time. So response time betul? Sebagai satu contoh. So yang dekat improve punya stage, kalau kita nak apply PDCA boleh ke? Yes, boleh. 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 Cuma DMAC ni kalau tengok dia ada 5 step ataupun 5 layer. Tapi PDCA ada 4 layer. PDCA tadi plan, do, check, act. Yang ni ada define. Tapi dalam plan tadi, dalam PDCA dia ada juga define problem kat situ. Kalau perasan. Ini dekat improve saja. Yes. Kat situ saja kita approach itu untuk improve, kita Yes. gunakan PDCA. Kalau improve dalam PDCA kat mana? check. Jadi lah persoalan ni. Okey, dekat DMAC ni dia punya improve adalah kat improve lah. Tapi kalau kita let's say nak gunakan PDCA ataupun kita nak try to equal them, improve ni duduk dalam mana? Plan, do, check, act. Dua. Saya dekat ni. Dua ke act. Dua tu dah implement juga sebenarnya. Yes. So act untuk check pula kita akan tengok apa lagi yang boleh. Yes. Check Dua. apa? Bukan dua tu dah start improve. Do tu actually dia kat improve. Kan? Dua kan improve kan? Check and act dekat control. Check dengan Sekejap. Right. Okay, kita boleh go to next slide. Right. Kita ada second example. Alright, ada siapa nak tolong baca? Okay, the electric bill fix. Example 2. Define. The bill jump from 200 to 450 without warning. The goal is to get it back under 250 by next month without living in the dark. Okay. Measure. You check the meter daily for a week. You notice the usage spikes happen specifically between 2 PM to 8 PM. You list every appliance running during those hours. Okay. Analyze. You dig deeper into why the spike happens. Is it fridge, the TV? You realize the aircon conditioner is in the living room is 10 years old. The filters are clogged and working overtime because a window sill is broken. That's your cost. Improve. You take action. You clean the filters.
use weather strip to seal the window and set the temperature 24 degrees Celsius instead of 18 degrees Celsius. You test this for 1 week. Control to make sure the bill stays low. You set monthly reminder on your phone to clean the filters. You also put a small sticker by the remote reminding everyone to turn it off when leaving the room. Okay, terima kasih Cik Jawad. Alright, so this is another example. The electric bill fix. Isu pasal bil elektrik yang melambung. So dalam define, the bill jump from 200 to 450 without warning. So biasa dapat RM200 kan, tiba bil RM450. So mesti terkejut lah, melompat kan sebab bil elektrik mahal kan. So dia punya goal adalah untuk dapatkan balik bil RM250 bulan depannya. Okay, so macam mana adalah dengan dia measure. You check the meter daily for a week. Setiap hari dia check meter Dalam seminggu. kan? Dalam masa seminggu. So you notice the usage spikes happen dalam satu-satu waktu saja, between 2 PM hingga 8 PM. Dalam tempoh ni, the units every appliance running during those hours. So ni dia punya measure. Dia check dalam tempoh 2 hingga 8 ni elektrik Spike. tinggi, spike. So apa yang dia buat adalah dia list setiap perkakas rumah lah yang running waktu tu, right? Lepas tu dia analyse. You dig deeper into why the spike happens. Fridge ke, TV ke, ataupun aircon ke. So apa yang dia nampak adalah aircon. Clock ni bermaksud ada sumbat lah, ataupun mungkin habuk yang agak banyak. And dia working overtime because window sill is broken. Okay, and then that's your root cause. So dalam remake, kalau kita perasan first example dengan second example ni, dia punya root cause lain dekat analyze message. Kat sini orang akan dapat tahu kat mana isu tu sebenarnya berpunca daripada mana. Right? So dalam improve message, apa yang dia buat adalah dia action lah. Dia bersihkan filter, guna weather strip to seal the window, and then set temperature ke 24 darjah Celsius instead 18. Dia buat benda ni selama seminggu. Dan apa hasilnya adalah, to make sure the bill stays low, you set monthly reminder. Ini dia buat satu lagi benda, monthly reminder on your phone to clean the filters. Maksudnya reminder untuk dia bersihkan filter aircon. Lepas tu dia letak juga stiker dekat remote reminding untuk turn off aircon. Ini adalah langkah-langkah yang diambil untuk elakkan bil tinggi lah. Okay, dapat sesuatu lah daripada sini. Ini benda yang kita buat juga sebenarnya kan. Sebab kita know juga bila aircon jarang dibersihkan, bil akan tinggi. Sebab dia work over. Yes, overload lah. dia work overtime. Dia akan kerja lebih keras. And then kalau perasan, kat sini dia kata set temperature 24 darjah Celsius daripada 18. Sebab apa? Sebab untuk dapatkan 18 darjah Celsius, dia ambil masa yang begitu lama. So instead dia tinggikan suhu ke 24. Sebab dia just seal window tu. Yes, Sebab dia dia seal dapat window. suhu yang dia nak. dia nak lah. Okay Okay, untuk ni DMS ni kita jumpa root cause masa dekat stage analyze. Yes. Kalau PDCA tu, Yep. macam kita kena tahu root cause sebelum kita plan lagi. Okay. First stage. Kita kami back boleh nak tengok PDC kan. PDCA tu kat mana kita Okay. jumpa root cause? Alright. Kat mana dalam PDCA kat mana? Kalau tengok kat sini ni senang sikit kot Okay, kat mana? Dekat plan tu dia dah tahu root cause dah tu. Betul tak? Betul. Plan. Maksudnya sebelum buat PDCA ni kita kena tahu root cause dulu. Betul tak? PDCA. Betul? So yang tadi yang pakai DMS itu kita Define dulu. Define. kita cari root cause dulu. Tadi apa baru plan. Ya. Jadi kita kena tahu root cause. Kita bukan record lagi. Yang first kita remake tadi kita define apa masalah. Apa masalah? Ah. Macam ni kita dah tahu masalah ni tapi kita nak improve. Betul? Betul? Okey, sekarang ni logik tak kalau dia cakap? Kita gunakan firewire. Nak tahu kat mana root cause. Lepas kita dapat firewire, kita boleh buat tak PDCA? Boleh? Kalau pada betul. Okey, itu dia punya correlated lah, methodologis. Okay. Ini tools-tools yang kita dah belajar sampai pada tadi. Ya. Yes, boleh combine. Combine. Kita boleh sesuaikan dengan keadaan, boleh sesuaikan dengan isu yang kita cuba selesaikan. Right? Okey Jawab soalan Cik Zaizal?
Okay. So DMAT kita dah selesai untuk second punya example. Okay. Dr. Kaoru Ishikawa. Ini dalam banyak ni yang saya paling suka lah. Fishbone diagram ni yang ni benda. Okay, Dr. Kaoru Ishikawa. Fishbone diagram. Dia adalah inventor untuk fishbone diagram ataupun kadang-kadang orang panggil Fishikawa. Okay. Fishikawa. Kalau Fishikawa memang dia tak ada orang lain lah. Data driven improvement cycle used for optimizing, stabilizing and streamlining business processes. Okay, pun sama juga. Alright? Okay. Yang tahu sikit. Six Sigma. Ya. Optimize. Yang tadi pun ada satu lagi Six Sigma kan? Ya, betul. Mostly Six Sigma dengan Lean lah. Kalau metodologi ni use. As streamlining business process. Lean Six. Lean Six Sigma. Lean Six Sigma itu combination. Malaysia. Lean separate, Six Sigma separate, tapi ada juga professional set yang dia combine jadi Lean Six Sigma. Sebab benda ni kita guna pakai dalam project management. Okay. Dah itu lah. Okay. Alright, saya next Okay, ini adalah fishbone diagram ataupun Fishikawa. Alright. So ni ekor ikan, ini tulang ikan, ini adalah kepala ikan. Okay. Apa yang kita boleh dapat daripada sini? First glance, apa yang kita rasa apa benda ni? Ikan. Betul? Betul? Ya. Okay, obesity ni merujuk kepada apa? Kegemukan. Apa dia? Kegemukan. Maksudnya Dia refer as apa? Kepala segala masalah. Yes, betul. Ini adalah masalah. Okay? Kepala ikan lah. Okay. Kat sini ada poor diet, lack of physical activity, medical reasons dengan genetics. Ini merujuk kepada sebab-sebab yang yes. Ini adalah sebab-sebab yang kita dapati menyumbang kepada masalah obesity. Right? So kat sini dia akan listkan large amount of processed food dalam poor diet ni. Lepas tu drinking too much alcohol, eating large portion, contoh. Lack of physical activity, too much eating in the desk, sorry. Okay, contoh kat sini medical reasons, certain medicines, genetics, rare genetic condition, contoh. Dalam satu kategori ni, kita boleh tuliskan seberapa banyak isu yang kita rasa jadi faktor kepada obesity. Right? Okay, clear eh? Faham eh? Okay, Bila masa kita define 4 kategori, sorry. katakan diagram ni tak ada lagi. Okay. Kita ada isu obesity. Bila masa kita define 4 main kategori, Bila masa kita define? Okay, contoh kita talk about obesity juga kan. Tapi kita tak mau ada poor diet, like physical atau medical atau genetics. Apakah lagi sumber yang boleh menyebabkan obesity? Contoh bukan poor diet, apa dia? Cuba kita fikirkan. Poor diet definitely juga. Kita boleh letak sleep. poor sleeping routine. Contoh, apa jadi obesity? Katakan kita ada let's say macam depression, kan? So dia boleh jadi apa-apa saja yang boleh menyumbang kepada obesity. Kategori ni kita boleh define as much as we like. Kita boleh letak banyak. The question actually assuming kita dalam discussion, Okay. kita nak discuss pasal obesity, Mhm. kita tak nampak pun dari mula. Kita Okay. tahu ada masalah obesity. Okay. Macam mana kita nak start come up dengan that 4, 5, 6 Okay. points. Macam Fishikawa ataupun fishbone diagram, dia boleh jadi dalam group discussion ataupun dia boleh jadi individual. So first thing untuk outline benda ni, kita kena outline dulu tulang ikan. Dan kita kena pecahkan tulang-tulang ikan tadi dan come out dengan isu yang boleh contribute to obesity. So
So that from dari situ kita baru dapat Baru dapat. dia punya downstream dia lah. Yes, downstream dia. Downstream punca dia lah. Yes, punca. Ni boleh buat seorang-seorang. Boleh buat seorang-seorang. based on research lah. Boleh. Ataupun bincang dalam Bincang dalam grup pun boleh. Dia tak ada spesifik group discussion ataupun individual. So based on individual research boleh lah. Boleh juga. Ini just nak outline isu saja. Issue. Take online dulu. Okay. Clear kan? Tengok sekejap. Okay, so ini adalah last lah, value stream mapping. Ini is bit complex juga. Dia stands for value stream mapping lean management. Lean ni actually dia adalah nak remove waste. Kenapa orang come out dengan lean adalah untuk remove waste, especially dalam manufacturing punya industry. Okay. Untuk visualize, again visualize document every step in a process from start to finish, originally popularized by Toyota. Toyota memang guna PSM. Okay, Lean, Six Sigma mostly lah banyak invented Toyota. Okay, untuk dia tengok organisation see how value is created and more importantly where is being wasted. See, again wasted. Sebab Japanese dia akan suka berfikir dekat mana actually dia boleh improve punya proses dengan finding kat area mana yang banyak wasted. Okay, untuk understand more kita akan go to BSM. Okay, so ini adalah orang kata template macam mana BSM ni berjalan. Okay, value stream mapping ni. So first kalau perasan dia ada customer kan. Customer akan order. Contoh kereta. Right? Order kereta. So customer ni akan order dan pergi ke Toyota. Toyota akan come out dekat supplier. Right? And then dia ada proses step 1. Apa dia? Proses step 2, 3 and 4 and then kami to customer balik. Means deliver goods lah. Punya produk. Contoh kereta. So proses ni could be anything. Could be order barang sampai besi, bentuk besi, pasang enjin, kereta ready, QA settle, hantar ke customer. Dan setiap proses ni diletakkan proses time. Berapa lama untuk satu proses ni siap. Okay? Dan seterusnya. Dan berapa lama waktu menunggu siap. Dia letakkan juga. Maksudnya dia satu proses, nak pergi satu proses berapa lama waiting. Untuk next slide dia akan lebih detail. Tapi ni adalah yang high level actually how BSM works lah. Okay? Okay, kita tengok next slide. Okay, ni dia. Oh, gambar tak apa ni sangat. Okay, kalau kita tengok kat sini. Kat sini ada customer. Okay, first customer minta something, order pergi kat production control. Production control akan pergi kepada supplier. Supplier akan hantar lori. Kat sini dia akan terangkan berapa unit. So dia akan buat kat sini stamping. So first stamping berapa unit? First process tu. First process. Kat sini waiting time saja untuk supplier sampai adalah 5 hari. Nak ke stamping ni proses. Yes. And then stamping process pakai 40 minit je. Okay. Okay. Tapi dia tunggu 5 hari. And then lepas siap untuk next Assembly. proses assembly which is consisting of 2000 units contoh. Dia ambil masa 2 hari. Okay. Tapi benda ni hanya buat 62 second saja. Right? Untuk assembly. Untuk amount yang ni pula dia perlukan masa 25 hari. So apa yang last kali terjadi adalah Toyota akan tengok waiting time ni yang ke atas ni berapa hari dengan equal time. Dengan process time berapa hari. So dia nampak dekat sini waiting time ni adalah dekat sini 9.5 hari. Dekat area mana yang dia boleh improve. Itu apa yang Toyota buat. Tetapi Tetapi kita ada dua tempat lah. Satu waiting time, satu process time. Betul. process time adalah actual proses benda tu berjalan. Betul. Waiting time ni yang diorang akan tengok. Sebab itu yang menyebabkan lama. Menyebabkan lama. Tapi that doesn't mean kat sini diorang tak boleh improve. Okay. Dia boleh improve. lagi lah. Tapi again coming to Lean punya perspektif, dia nak remove waste, masa yang terbuang. So masa yang terbuang adalah waiting. Kita tak sedar, kita sebenarnya banyak waiting. Proses sebenarnya taken 40 second, 62 second, actually take second je. Unit lah. Ya. Setiap proses tu. Tetapi proses ni take
9 to 5 days. So Toyota improve. So that kita nampak Toyota pun one of the biggest punya car company in the world. Sebab mostly dan BSN pun banyak dipakai oleh company-company daripada negara lain juga. Okay. Alright. Ada apa soalan? Nampak dua lah BSN dengan Fishbone. Dia bukan cycle untuk solve problem, tapi lebih pada macam Proses. proses nak online Outlining proses. Ya, betul. Dia dalam proses punya improvement, continuous improvement. What the method is, dia nak identify issue and then dia nak identify what process involved. Daripada situ baru orang akan nampak where area or what area to be improved. Lepas tu dia nak outline problem ni. Dia kena visualize, bukan tak visualize. Ni dah Dia visualize. visualize. Dia dah visualize. Dia dah outline, let's say kat sini issue. Then dia boleh come out dengan PDCA. Dia visualize dengan bentuk Yes. diagram macam ni. Diagram. Dia nampak. Daripada tu dia nak identify lah waiting time tu berapa hari, process time berapa hari. So dia visualize the whole process lah. Sayang. Sebab manusia kebiasaannya kalau dia lihat gambar, dia lebih senang nak faham dan ingat compare to ayat. So dia juga senang untuk dia buat explanation, especially ke higher management. Diorang akan nampak yang high level actually dekat mana isu saya buat proses juga. Ya. Okay, Colour visual kan. Nah, saya visual tak sekali yang serabut, dia nak get off straight to the point. right. So ni value stream mapping kan. Okay, sebelum kita pergi ke break session, so kita coming back balik. Lagi depan balik. Okay, so kita ada sorry, kita ni dah share. Kita dah Cover. covered 5 root analysis file 1, PDCA, DMAC, Fishbone diagram. So saya nak minta tolong pick salah satu, cari satu simple issue and then outline based on these 5 methodologies. 25. Tak, pick salah satu je. Boleh? Okay, kita mungkin kita bagi 10 minit. 10 minit dan nanti kita explain. Kertas ada, boleh guna kertas. Pen pun ada. Boleh pilih mana-mana yang suka. Kalau salah pun tak apa. Contoh ni contoh apa yang jadi kat diri kita lah. Pick satu isu. Contoh. Satu isu. Kita boleh ambil isu yang tadi pun boleh. Yang apa? Pasal teh pagi ke, kunci tak jumpa ke pun boleh.
Susah panjang Macam ni. Apa? Kategori tu kategori je. Tu kategori dia. Nah, lepas tu isu dia Isu ada. dia. Kategori isu. Ambil satu kategori satu isu pun okey. Bergagak dalam Cuba. Isu Cari isu simple. Isu tu boleh jadi kat tempat kerja, boleh jadi masalah harian kita. Boleh? Okay, apa dah siap boleh beritahu kan? Okay, tak apa, tak ada salah, tak ada betul, tak apa. Kita hari ni semua belajar. Alright, siapa nak ke depan dulu? Okay, try lah Okay, Cik Syabal, silakan. Okay. Apa ni? Ini berkaitan dengan tempat kerja lah, berkenaan dengan reservation system. Dalam schedule mapping system dia tak function. Tak function maksudnya dia berlaku. Yang mana tu dulu? Saya ambil point nombor 1. Okay, point. Okay. Okay. Dia berkaitan dengan reservation system. Di mana reservation system ni kadang-kadang berlaku failure lah, sistem tu tak function due to scheduling. Okay. Okay, why yang pertama, satu, mungkin kadang-kadang dia ada redundancy. Okay. Maknanya the schedule team bila dia set tarikh dalam reservation system tu ada redundant tarikh lah. Maknanya ada tarikh double. Lepas tu seat booking yang dia open tu kadang-kadang overload dengan tarikh yang dia nak reserve tu. Okay. Why yang kedua, kenapa benda tu terjadi? Dia tak ada proper proses dan tak ada proper testing sebelum dia open to the customer lah, Sebelum production lah. sebelum production dan UAT environment. Second why. Okay. Third why. Third why, itu di redundancy. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi yang tak perform kat testing environment lah, Okay. UAT dan production. Okay. Dan Y yang keempat adalah tak ada clear date dan proses flow yang betul Okay. dalam scheduling punya terms yang Ada proper SOP Okay. Okay. Proper SOP. Okay. Y kelima. Oh, dia Part part Y. Part Y. So part Y keempat dah jumpa dah. Terus. Okay. So solution dia? Solution dia maknanya dia kena perform clear proses flow lah. Dan Okay. maknanya reservation booking tu dia kena ada nak explain tu susah kat scheduling team ni ya, kerja dia. Mana kalender scheduling team tu dia kena ada tak boleh ada redundancy punya mapping system lah. Maknanya kalau dia buka booking system untuk one whole year punya mapping tu dia kena tengok apa plan proses flow dia tu. Okay. So betul kan kalau saya salah So solution dia adalah ada proper punya schedule dia.
Betul. ada proper testing sebelum roll out pergi production, Betul. dan semua ni documented and outline properly dalam SOP. Betul. Betul, Kemudian lagi satu, dia kena scheduling team juga, dia kena work together dengan sales dan marketing, sebab sales marketing akan buka sales reservation punya booking during macam festive period, school holiday period. So dia kena work together juga dengan sales and marketing, sebab diorang yang tahu jadual bila diorang nak distribute sale punya tiket or sales punya seat booking. Scheduling ni dia akan integrate dengan harga tiket during normal season, festive season dengan public holiday season. Alright, boleh je lah. Itu saja. Okey, terima kasih Cik Syawal. Okey, next siapa? Okey, Cik Aziz silakan. Saya pilih ikan. Okey, fishbone diagram. Tak nampak macam ikan, tapi ini ikan saya lah. Okey, nampak. Nampak? Okey. Okey, dia punya kepala segala masalah kat sini adalah slow trading business. Saya as a trainer, saya cari makan pakai training, Okey. tapi bisnes saya slow. Okey. Kenapa kan? Okey. So kenapa bisnes tu slow? Saya empat benda lah yang saya nampak. First thing, apa dia kata, procrastinate. Mana-mana buat kan. Dia macam istilah kemudian lah. Okey. So delay. Delay. Okey. Ini satu. Okey. Nombor dua, marketing. Very poor marketing. Sama ada dekat sini please, maybe tak familiar dengan tools ataupun malu-malu nak Promote nak ke depan kan. Okey. Lepas tu the next one is lack of presence dekat industri. So I'm part of the industry, ada group apa semua, tapi my presence is not there. Maybe because sama juga lah, kita malu nak ke depan kan. Dan satu lagi online tools, kita our present online, maybe kita perlu familiar dengan tools which is I'm not familiar lah. And the last one is lack of passion. Kenapa? Sebab I'm doing other things, coaching dan juga facilitation, also training. But training is always come last. Coaching dengan facilitation come first. Ada priority lah. Okey. Okay. Itu ya. Solution tak ada kan dekat Solution dia tak ada cerita, tapi from isu yang kita dah outline, kita dah tahu lah area yang kita nak improve. okay. Okey, terima kasih Cik Aziz. Sebab dia focusing on outlining problem Yes. and issue kan. Tapi melalui cara diagram. Ya. Cik Izan. Ini contoh. Tak tahu betul tak. Dan sini. Baik, Oh. okay, contoh ni real life scenario tak kerja saya lah. Okey, bagus. So dulu masa team saya mula set up, kalau siapa yang biasa dalam bidang IT field, kita orang banyak pressure by FTTR semua lah. Okey. So dulu masa awal mula set up di Malaysia, kita punya performance memang terlampau teruk kan. Okey. So, kalau tengok performance memang miss FTTR tu everyday akan ada lah. So kita punya pakai, kita based on that scenario, saya nak cuba pakai PDC je. Masa yang first, macam mana nak tackle that problem. So kita orang ada plan masa baru set up, I think 6 years ago, di mana kita cuba buat perasan ni handover, tak ada proper handover, semua handover verbally. So kita orang buat satu template dalam Excel sheet. Jadi setiap nak habis sheet, kita kena isi and in very detail handover yang kita buat satu handover yang proper lah. Lepas tu nombor dua, yang benda yang saya nampak paling bagus, kita buat overlapping shift. So maksudnya shift yang habis dengan shift yang masuk akan ada 1 jam yang kita akan sama-sama. Jadi maksudnya orang yang shift baru masuk tu, sejam pertama dia tak perlu buat operation, dia hanya baca email dan ready apa yang analyse insiden apa yang tengah berlaku. Jadi sejam pertama tu dia just duduk dan tengok saja. Bila masuk handover dan selepas sejam, mereka boleh buatkan cepat lah sebab semua dah ready. So lagi satu plan dia, nombor tadi dah satu buat recommendation, nombor dua buat overlapping shift, nombor tiga buat dashboard untuk tengok monitor activity. Itu semua plan lah. Okey, plan. Okay. So lepas tu D apa tadi? Do. So do tu kita buat yang tadi extra Excel sheet dengan
dengan kita orang buat dashboard service now, tracker. Lagi. So tracker tu adalah live, boleh nampak tiket masuk, dia keluar counter, pak, jadi orang boleh grab terus. Hanya berdasarkan pada dashboard. Okey. So check, maksudnya check, kalau saya ni fokus sikit, bila check tu maksudnya Apa yang kita implement tadi do. yang kita do tadi tu, semua check tu melalui dashboard tu lah. Jadi boleh nampak dulu dashboard tu teruk, bila kita dah implement overlapping shift dengan shift yang nombor yang forward dan access shift tu, memang kita orang punya counter tu drop, boleh kata almost zero every time yang nombor. Tadi engagement dah lah. Check tu engagement, maksudnya based on dashboard tu kita boleh monitor, kita boleh improvement. engagement lah. Ada improvement lah. Ada improvement lah. Okey. Cuma tu lah saya tak boleh kaitkan dengan add check, sebab kita dah add terus lepas do tu. Tu saya fokus. Check tu dia mau tu macam measure apa yang Based kita buat daripada dulu. dashboard lah, kita dapat dashboard lah. So act ni based on Standardize lah. standardize lah. Kita standardize lah benda tu Proses untuk semua Proses tu terus jadi permanent lah, sebab Ya. nampak improvement. Hmm. So saya nampak memang sejak kita orang ada overlapping shift tu, sekarang kalau boleh cakap kita pun baru habis performance review. Every year sekarang MTDR dan MTTA almost 100%. Memang tak ada miss. So boleh katakan dalam tak sedar sebenarnya dah buat PDCA lah. Dia buat PDCA lah sebenarnya. Sedar kan bila baca ni. Oh, Okay, sebenarnya buat PDCA. Okey, itu dia ya. Okey, itu saja. Terima kasih Cik Izan. Alright. Okay, so atas apa yang kita dah share tadi, saya nampak semua actually acknowledge apa yang kita sharing dan hopefully benda-benda ni boleh dipakai, boleh diguna pakai dalam kehidupan harian kita, sama ada personal ataupun dalam kita punya di mana kita bekerja. Dan saya percaya dengan adanya metodologi ni yang dah invented by ideologists dan teoris, sebenarnya dapat visualize apa actually isu yang kita hadapi dan hopefully kita akan dapat kepada solution dengan apa yang kita hadapi sekarang. Dan for better, kita boleh improve. Kita mulakan dengan baby steps dan insyaAllah kita akan jumpa dengan permanent solution. Okay, so di situ bermakna kita berakhir kita punya modul tu. Right, kita dah ada KSM. Okay, so sekarang adalah waktu session lunch. Okay, gambar pun nasi kandar So kita akan break selama sejam dan insyaAllah kita akan coming back untuk kita punya final modul. Final modul. Okay, kita jumpa dalam masa sejam. Kita tambah